Mun shen aku ben shetan funa ben mu ma franca su meradi. Mun she aku di mu nyine pintin mu fa mu kwanu fa na semsu. Mun yan strafu mun cho francan husha si mu fa asenunko. Mun koheni mun tiese hosana Kristo ni sahin wodom Yesu. Ye ko moding mu ye shatan funu ye nim se ye dom bedini. Kuchen ni franka shiren hanumu ye kuku pe ye rini cho. Mun yan strafu mun cho francan husha si mu fa asenunko. Mun koheni mun tiese hosana Kristo ni sahin wodom Yesu. Yene jenyami ye frewo etibwa yenina rawudumti. Se ye rikunu di munkunima she yen kunim chawo wenim ho. Mun yan strafu mun cho francan husha si mu fa asenunko. Mun koheni mun tiese hosana Kristo ni sahin wodom Yesu. Mun yan strafu mun cho francan husha si mu fa asenunko. Mun koheni mun tiese hosana Kristo ni sahin wodom Yesu.